lishonile mbukeli ngepha-ke belingeke lashona ngaphandle kwetindzaba-talo nati italo muhla tingelwimi leSiswati la ku-SABC Dita-Bukhoma nati-ke lethamba embili lomuhla. The recent spate of foodborne illnesses has highlighted the risks that are associated with these enterprises. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi sekuvakashelwe tiphaza letingetulu kwa 200,000 kuhlola kulandzelwa kwemtsetfo. We're really pleading with every South African to please come out. Litsimba lelibuke tetfulo mayelana netinguquko tekuvota linxusa takhamuti takuleli kutsi tibe yingxenye yetinguquko teluhlelo lwekuvota. We've had the senior legal officer here, and all he literally came to say was, we need to calm our emotions down. So that's the kind of arrogance that we are dealing with. Tinhlangano tepolitiki eNamibia tisole likhomishana lelikhetfo kulelave ngekwehluleka kukhulumisana nalabatsindzekako kulandzela kutsi kube netingcinamba ngesikhatsi sekuvota. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi sekuvakashelwe tiphaza letingetulu kwa 200,000 kuhlola kulandzelwa kwemtsetfo kanti letingetulu kwenkulungwane lokufaka ekhatsi emasupermarket naletinye legcina impahla tivaliwe. Ramaphosa bekatfula inkulumo yakhe yeminyaka yonke kumkhandlu lomele tifundza kuvelonke eKapa. Kwenza kwetigameko takamuva tekushona kwabantfwana ngekudla ishevu ekudleni lebakutsenga tiphaza kutamatamisa eNingizimu Afrika. Since we announced a range of measures 2 weeks ago, multidisciplinary teams have been conducting inspections of spaza shops across the country. Mengameli ukhumbute malunga alendlu ngemlayeto lowathunyelwa bavoti elikhethweni lolwengcile lwavelonke. Guided by the will of the people of our country, we established a government of national unity, a government that is consisted of 10 political parties that are represented in our parliament. Eminyakeni lekamashumi lamathathu lelive libuswa ngentsandvo linyenti ibonakele inchubekele embili nobeti ngcinamba tibe khona. Kulokunye intuthuko lelive itsikametwe yetinkinga tamhlaba wonke lokufaka ekhatsi kutsikametwa kwemnotho emave emhlaba lokwenta kutsi kube matima elihlangothini letekutsengiselana kucubwa kwetifo letahlukene timphi kuguquguquka kwesimo selitulu kubala kulokunye. Mengameli Ramaphosa utsi letinye tingcinamba letishaye kwevela tivele khona la ekhaya kepha kufanele kutsi tisukunyelwe. As we work to put these challenges behind us, our focus is on the actions we must take. Asakhuluma ngetsinza emave emhlaba Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika ngelisondo itabe itsatsa ubuholi bemave G20. We will use our presidency to bring the development priorities of the African continent and the global south more firmly onto the agenda of the G20. Mengameli uthi iNingizimu Afrika itawuchuba umsebenzi we-G20 ngendlela kufeza tifiso talenhlangano tekukhula kwemnotho mhlaba wonke nentuthuko lekhonsile. Litsimba lelibuke tetfulo mayelana netinguquko tekuvota linxusa takhamiti takuleli kutsi tibe yingxenye yetinguquko teluhlelo lwekuvota. Lelitsimba liniketwe umsebenzi wekuphenya kuhlola nekwenta tetfulo letingaletsa tinguquko ehlelweni lwekuvota. Kuba nembona ngelikusasa lelihlelo lekuvota kuleli kufuthi ube ingcenye yetingxoxo tetakhamuti nalababuka tekuvota labahlose kutfola imibono ngalokufuthi kushintshwe nobe kungetwe. Lokhu kuvetwe litsimba lebantfu lababuka lolihlelo lolutawutsatsa tinyanga letintsatfu. Lelitsimba litfole tetfulo letingama-350 letibuye tinhlanganweni temmango, tinhlangano tepolitiki letinemalunga ephalamende naletite. Bantfu labangenela likhetfo batimele labasemkhakheni wetimfundvo nebantfu nje bhaca labafuna kubona tinguquko. I'm saying this doesn't only speak to political parties. We're really pleading with every South African to please come out, especially the citizens. You know, when you also come out to the provinces, please
do come out. Nanoma kunjalo kuleti inhlangano etilishumi nesiphohlongo letinemalunga eParliamente, tisiphohlongo nje kuphela letivakalise imibono yato. Lelitsimba lendelibito lekutsi tinhlangano letide emalunga nebantfu labangenela likhetfo batimele babhale tetfulo tabo. For political parties, for instance, let's just make an example. We have 2 days for them. They're not necessarily in succession. As I speak now, there's one that is running for political parties that are represented, that contested and are represented in Parliament. The invitation went to those that made submissions. We only had 8 responses out of all the parties that are represented in Parliament. Kusukela ekuqaleni kwalomnyaka lotako lelitsimba litawuhambela tonke tifundza takuleli ngenhloso yekutfola imibono yetakhamiti. Kufuthi lelitsimba libe seliphotfule konke kungakafiki emhlati nge-29 kantsi kufuthi litfumele umbiko walo endvuneni elitiko letasekhaya kute indlulisele eParliamente. Tinhlangano tepolitiki eNamibia tisole likhomishana lelikhetfo kulela live ngekwehluleka kukhulumisana nalabatsindzekako kulandzela ukuthi kube netingqinamba ngesikhathi sekuvota. Kusenjalo sekucalile kubalwa kwemavoti kuletinye titeshi tekuvota kanzi imiphumela kulindzeleke ukuthi imenyetelwe ngemgcibelo. Likhomishana lelikhetfo lingete isikhathi sekuvota njengoba itakhamiti tikhale ngekubebete kahle tinsita kuletinye titeshi tekuvota. Umhleli wetindzaba temhlaba ye-SABC Sophie Mkwena ukhulumisane netinhlangano takulela live. Counting has started in some polling stations. However, the political parties in this country are not happy with the process. We've had the senior legal officer here, and all he literally came to say was, we need to calm our emotions down. So that's the kind of arrogance that we are dealing with the ECN here. There's no communication, no apology, not even an update to say when this meeting would happen. But that is something of the past. We're not going to engage the ECN. Now we are going to engage as political parties to devise a way forward on how we are going to deal with this mess. Yes. Earlier on, the Electoral Commission of Namibia had invited the political parties to discuss their concerns. Our stance is that the ECN needs to stop the counting of votes, need to stop the casting of votes, and tell us what exactly is happening, because this process is so confusing. Even their own staff in the regions have got problems. They don't know if they must count the votes and submit the results. They don't know if they must continue to allow people to cast their votes. Sophie Mkwena, SABC News, Windhoek, Namibia. Kuletinye uMasibiya ititolo kubhukusha eSandton eKalahari kuhamba embili kumhlambi wetivakashi letivakashela eNyakatfo Kapa. Asikwamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswantu. Uma ucedza ngena tisekhona hlala nathi. Ungakhohlwa ukuzivakashela etinkundleni tekuxhumana. Sikhona kuFacebook, kuX na kuYouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Takhamuti taseDelmas setivale tiphaza tebantfu labavela kulamanye emave ngemuva kwekuthi kushone umntfwana loneminyaka lesithupha namuhla ekuseni. Kusolelwa ukuthi lo mntfwana ushone ngemuva kwekuthi adle emakokisi lawathenge kulesinye saletitolo beqhamuka ngaphandle. Umndeni walomntfwana ucinisekise ukuthi lo mntfwana lofundza inkulisa esikolweni saseMdumiseni lekusikolwa semabanga laphasi ubeseke uyashona ngemuva kwekuthi yaphutfunyiswe esibhedlela lesisedvude. Babe wemntfwana siyabonga la uthi bekufanele bahambele umcimbi wekuphotfulwa kwakhe enkulisa. Uthi ke umntwana uqale ubika kuba nemahlaba esiswini nakacedza kudla imafohlofohlo asalinzele kuya esikolweni. Kanzi ke tiphaza letimbalwa divaliwe kule yandzawo. Elayinini ke sinamkhulu wemntwana Enoch Ndlela lotasilandzisa. Asikwamukele etindzabeni silila nawe mkhulu. Yebo sanibona. Kafishane nje kwendakaleni emntwaneni? Emlwaneni into eyenzakalile izolo umntwana besinaye la asuka kumama wakhe wabuya weza la wayogunda sadla salala wavuka ekuseni ubaba wakhe wahamba wayemthengela amakhekhe esitolo wamenzela itiye beka right umntwana sonke si right ekhaya
waphuza itiye namakhekhe sahlala nami mangihamba ngemsebenzini lamakhekhe bewathengile bewamathathu after lapho nami ngadla ikhekhe eli1 mase ngihamba 5 to 7 ngabashiya ba right mhlambe after 10 minutes or 12 minutes ngathola i-call back evela kubabakhe ngathi ngisayibheka i-call back kwavela i-call evelayo kumakhelwane angitshela ukuthi angiphuthume ngibuye ekhaya nangumntwana okhipha amagwebu ngathi mina wenze njani bakasazi cela ukuphuthume ngathi alright ngithe ngisathi ngiyaphuthuma kwangena i-call enye seyivela esibhedlela bathi ngiyasaye endlini bangiphuthume casual esibhedlela nangifika khona ke la sengithola khona ulwazi lokuthi lo mntwana ushonile akakhonanga ukuphila kodwa nabasuka naye la ekhaya bekasesenawo umoya kodwa ngokubona kwethu thina sicabanga ukuthi uhambe lendleleni bangakafika esibhedlela. Ucabanga ukuthi kumele kwenziwe njani njengoba tiqhubeka letiphaza kuthengisa kudla lokunebuthi mkhulu? Kona asali iphaza kwabanye ziyasiza wonke umuntu uyathenga ngoba abanye bakhalela ukuthi bayakuthola lokho abakufunayo ngesikweleti kodwa ukudla kwabo kokunye sekudlulelwe isikhathi manje thina esicabangayo siwumndeni ngoba lento ngeke igcine la kithi sicabanga ukuthi mhlambe uma i-government nayo iyangenelela ukuthi bahambe then abantu isizwe simnyama siteke over ukuthi kube yibo abavula itolo lezi mhlambe kungancipha lezinga lokuthi baningi akusiyo lo umzukulu wami nje bashonile baningi abasesibhedlela abanye umunye izoluza amachaphisi wakhona kule itolo zabalabo bokuhamba. Mkhulu Ndlela asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngumkhulu Enoch Ndlela lo ngumkhulu wasiyabonga Ndlela londlule emhlabeni enzaweni yaseDelmas ngemuva kwekudla emakokisi lawathenge kulesinye setiphaza enzaweni yaseDelmas eMpumalanga. I-IEC eLimpopo seyibeke eceleni labanye balabo bebangenelo likhenfo bekuchebela lababuya emacenjini etepolitiki lahlukahlukene kumasipala weThabazimbi lapho kuhlakatwe khona umkhandlu angemashumi lamabili nalinye emacembu langenele lolikhenfo bese kuba nalabasihlanu labatimeli lolikhenfo litawubanjwa ngalesithathu kanti umkhandlu wahlakatwa ngenyanga lephelile. It's such a small municipality. However, it has attracted 21 political parties as well as 5 independent candidates. So the battle is really out there, and we are hopeful that these vacant positions will be filled by eventually people who will take the municipality forward. So we have 21 political parties as well as 5 independent candidates. Kubhukusha eSandini eKalahari khamba embili enyendini letivakashela iNyakatfo Kapa iVetsand Nature Reserve lesengabeni emadolobha laseKimberley ePostmansburg eGroblershoek nase-Olifantshoek yabelana imidlalo lengadlalwa emandini ehlane nasetinzabeni letihacele ndzawo. Kulabo labathanza imvelo iVetsand inemidlalo lekhethekile lehlukene lengatfokotelwa mindeni nebangani. Kubhukusha eSandini nguleminye emidlalo lekhona kulendzawo. It's an incredible place for photography, so those are the activities that I would recommend to come and do here. Linyendi kuleli thanzela kukhipika iNyakatfo Kapa. So we're definitely a destination of choice at the moment, far exceeding what we did before COVID 2019. Tiphinze tilalele nemsindvo lobhodlako welugadvule. The main attraction into Vetsand from all different parts of the world is our roaring sand, and we call it the pearl sand. That attracts all people. Lendzawo leyonga imvelo ivetwa njengendzawo lekahle nangabe ufuna kuchumana nemvelo nekufundza ngetinhlobo tetihlahla letehlukene.
Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe kusasa yi-Black Friday, ngekubuka kwakho lehliswe yini lisasasa kuyo njengobe kubinzisile nje akufani naseminyakeni leyengcile. Umbono wakho uyalandzela. Ngithi sisale bantu lehliswe ngokuthi inowetinyeni setimba eqolo etitolo kulelive lonke jikelele. Ingako bantu labanyenti abasanawo lo mdlandla kuba nelisasasa lokuyothenga letodini. Hayi msasazi Black Friday yaphelelwa into nje bezocindezela abantu. Into engekho liyana. Mayiye kwinjalo. Abantu mabazigcina imali zabo bathenge xa benemali zabo kakuhle. Ayi nami ngiyavuma impela kumfana uMaxaxa ukuthi isasasa lehle kakhulu into enze lokho ukuthi akusewona lo 50% izinto ebezehla ngakhona. Ngempela isasasa le Black Friday lehle kakhulu akusafani naqala into ezothi Black Friday isasasa lehle njengamanje ukuthi kuqala ngathi saqala Black Friday izimpahla bezehla ngo50% bekuyindala impela bekwamanana phansi kodwa manje mawubheka sewuyiseli nje ejwayelekile. Abantu sebabona ukuthi ayikho lento ye-Black Friday into kade ibiza u10 bese kuthiwa yo9 rand into engekho leyo yehliswe yiyona izinga le-Black Friday nanokuthi abantu ayisekho imali. Nona ngombono wembukeli i-SABC yethweswa ukudiphendulela ngawo. Nasivakashele emakethe etimali sifuna ukuthi lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Ngunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu umtitilizo we-Black Friday mnaketfu kulabo labanemali uphethe tiphi? Alishone Rebecca sibusele nakumbukelo etinzabathe Swati ekhaya nathi ke lesiphethe kulihlele liphuma embiteni njengoba sevele ke unyathelele emlengani sawuba sibeka bana ke indzaba yemtitilizo we-Black Friday njengoba ke bantu bathenga buthaphuthaphu cishe linyeni lebantu baraphuma ngelusi lwabo khona ngelangeni lakusasa bahambe bayotapela lokungasi ke mhlawumbe kudaba ke kuthengeka simemeke labo labathi ngemali kude kudawululeka ke umthengi lelo hlangothi ukuthi ngikuphi ke kudawufuna ke bakunake kakhulu ngentolo kwaloko liyaphela ke kubhala kwelihlolo kwamatikletsheni elangeni lanamuhla sinelisekela lengivuna itemfundo sisekelo kulelive kude ke sitawubaka bani nalo ke lihlolo lekuphela kweminyaka njengoba ke bafunzi bekase babhala iphepha lekugcina elangeni la namuhla akwanze ithimba sihlangana ngalokutako bela sonwelehle mbukele ekhaya. Sibongeke kusibu phansi embumbela mbukeli tingakotala omuhla asiphindze sihlangane ngalokutako tikhona telilwimi lesindebele kusasa kanti uma kubumbana insimbi yesikhombisa tikhona tesixhosa kuyo lenkundla sikhona simo selitolo ngemva kwetitolo nanto zakhe amathebula nibe nebusuku lobumnanzi. Ngedela shona ngiyanza batalo kanjalo ngedela shona ngenaso simo selitulo sibonga kakhulu ke ku Rebecca kanti ke masibo sithombe sethu kusihlala namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba imvula mabuka ke lati ifunza litselgwini live kakhulu kade sifunza ke la Eastern Cape kwaZulu Natal eMpumalanga ukhuphukile njalo esifunzeni eMpumalanga njengoba lapha kuye ke la 30% kwalelo muhle kanti ke lana selangeni lakusasa asakhombisa kuba khona lawo mathuba emvula kakhulu kade sifunzeni ke la Eastern Cape ukhuphukile ke la esifunzeni kwaZulu Natal kanti ke leyo belimbonyenge emafi esifunzeni lekufaka phakathi eMpumalanga ukhuphukile ngale ke esifunzeni liPopo kanti ke ikhasi nelive kwalelo muhle likhombisa ke kubalela kakhulu kade elangeni lakusasa kanti ke uma sibonela amazinga eshisa ukuthi emenjani kakhulu kade elangeni lakusasa kakhulu sifunza eGauteng mombuka ke Pretoria likhombisa ke kufuthumala njengoba lihleli lapha ku 28-27 ngale ke Carletonville ngale ke la ku Vereeniging njengoba lapha kuye ke la 27 kanti ke la sifunza iLimpopo ngalo muhle indzawo lefana nabomusina kuyashisa kuleto indzawo leto njengoba lapha ku 31 mabuke Thoyando lihleli ku 30 eTzanini kanti ke mabuke liphalale lapha ku 36 likhipha umkhovetsheni kanti ke Thabazimbi lihleli lapha ku 34 mabuke Bakersfort lihleli lapha kuye ke la 31 kanti ke sifunza iMpumalanga kanzawo lefana noMiddleburg likhombisa
ke kufuthumala wehlele emalahleni lapha ku27 elifuthumela empombela njengoba lapha ku29 nangale Carolina kubomkhondo kanti ke kuyashisa esekhunda nangale Standerton njengoba lapha kuyeke la 31 kanti ke sifundza KwaZulu Natal tinzawo letifana nabo Friday likhombisa ke kuphola njengoba lapha ku25 ePietermaritzburg eDurban ihleli ku24 eKokstad ilipholile kepha ke kuyobe kubanze ekseni kuleto tinzawo leto njengoba ihleli lapha kuyeke la 3 kanti Richards Bay ihleli lapha kuyeke la 25 isifundza iEastern Cape mabuka nzawo letifana nabo Gcebeham ihleli lapha ku23 likhombisa ke kuphola ke sifundza nobeke kuleto tinzawo leto kanti ke la ikakhulukati enzaweni yasemakhanda nakhona lipholile kuboxonqa lapha ku21 mabuka East London emthatha ihleli lapha kuyeke la 21 lipholile kuleto tinzawo leto ngolelo muhle kanti ke la sifundza iWestern Cape lokuntshonalanga Kapa kuyashisa Fredendal njengoba ihleli lapha ku37 ehleni Williams lapha ku36 kanti ke Cape Town ihleli lapha ku29 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto tinzawo leto kushisa Beaufort West njengoba ihleli lapha kuyeke la 31 njengoba balipholile nalapha enzaweni yase George njengoba lapha kuyeke la 24 kanti ke eksenile wabe lapha ku12 kanti ke sifundza iNorthern Cape Springbok kuyashisa kuleto tinzawo leto kwehlele kubo Calvin lapha ku32 kanti ke Sutherland likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha kuyeke la 28 kanti ke mabuka Appington ukhuphukela kubo Kurumani kuyashisa kuleto tinzawo leto kanti ke Kimberley ihleli lapha kuyeke la 28 nangale kubo DR kanti ke Free State ngolongo ihleli tinzawo lefana na Porterville ihleli lapha kuyeke la 29 lifuthumele kuleto tinzawo leto mabuka ngale kubo Harriet Dam nakhona likhombisa kufuthumala njengoba lapha kuyeke la 26 eKronstadt ihleli ku27 eSasolburg eFrankfurt likhombisa ke kufuthumala kuleto tinzawo leto mabuka nangaleke la kubo Fixburg ngwalelo muhle kanti ke uma sikubukela ke la sifunza iNorthwest ngwalelo muhle mabuka nzawo letifana ke la nabo Tosca kuyashisa emahikeng ihleli lapha ku29 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto nzawo leto eRustenburg nakhona kuyashisa wehlele boPotchefstroom ihleli lapha ku28 lifuthumele kuleto nzawo leto kanti ke mabuka kuKlistersdorp nangale kuBulishenburg lapha kuyeke la 27 lifuthumele kuleto nzawo leto kanjalo ke kuBottosdal wehlele ke njalo kuMavoromalandsat ngwalelo muhle lapha ku28 lokusho ukuthi kuyafuthumala kuleto nzawo leto kungakobe nguphathele kona busuku abube ngilobuhle